Koloneli Mitabu barimo kwigamba ko bishe barashe Gakenke barasa n'irundu. Koloneli Mitabu adeporuwinze ku ndondo ya Bijombo muri axe ya Mitamba, Muramvya na Kajembwe. Aho hantu ntaho hahuriye, kuvuga ngo baba bamurashe ntago bifitanye isano, ahubwo bo majoro wabo niwe intare zisasiye, kikaba ari ikiriyo gikomukanye. Amahoro bakunzi ba Macacari Official, turongeye turagarutse ibisanzwe. Rero ni ya makuru abagezweho, ya makuru abari kuvugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari, ya makuru yibanda kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukababwira uko biba bimeze muri iki gitondo. Rero haramutse havugwa amakuru menshi tugiye kubagezaho, araza kugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye. Ni nkaho FARDC ikomeje kwigamba yuko mu bitero byo ku munsi w'ejo bya drone byahitanye umwe mu basikare bakomeye cyane ba MRDP Twirwaneho. Turaza tubabwire mu by'ukuri ibingibi bakomeje kugenda bandika ku mbuga zabo, ndetse bakomeje kugenda bihanahanwa ku magrupe ya WhatsApp bavuga ko Koloneli Joseph Mitabu baba bamwivuganye mu bitero bya drone byo ku munsi w'ejo byarashwe Gakenke ndetse n'irundu. Turaje tubabwire ko rero mu by'ukuri ibi bitero ari ukubeshya, uyu nguyu ntaho ahuriye nabyo, ndetse aho byarashwe atari naho adeporuwinze. Turabigarukaho mu buryo burambuye muri aya makuru. Agatanga ariko kandi turaza kubabwira ko M23 yo yamaze kuba yivugana umwe mu basikire bakomeye cyane bafite ipeti rya majoro. Uyu nguyu tukaba turi buze kumubabwira amava n'amavuko y'uyu musirikare waje guhitanwa ku munsi w'ejo ibitero byabereye muri axe ya Mitamba. Uyu mugabo turamugarukaho tubabwire mu by'ukuri ukuntu ari ikiriyo gikomeye cyane cyangwa se agahinda kadasanzwe, aho ingabo za Kinshasa zikomeje kugenda zitakaza bamwe mu nkingi za mwamba zabo. Turabigarukaho mu buryo burambuye. Tukiri muri biriya bice turaza kuba tugaruka hariya muri plene turebe uko bimeze nyuma yuko uwitwa Kashindi Dunia General de Brigade, uyu nguyu uyoboye 33e Region Militaire, atangarije ko icyitwa Wazalendo kigomba gusubira inyuma. Abazalendo rero bakomeje kubyamaganira kure, ndetse bavuze ko bari buze gushyira ibirindiro byabo muri axe ya Ruvungi ndetse na za Bwegera na za bice byose mbese byo AFC 23 yavuyemo, yuko bagomba kubishyiramo ibirindiro ku gahato cyangwa se ku force, ngo kubera ko batarimo barumva neza icyo uyu mugabo yaba ari kubabwira ngo basubirire inyuma. Turabigarukaho mu buryo burambuye. Ni nanone turaza mu by'ukuri kugaruka kuri icyorezo cya Ebola mu by'ukuri cyamaze gutuma imipaka yose ifungwa ihuza igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uretse umupaka wa Kamanyora wonyine utarafungwa. Amagingo yanga indi yose yamaze kuba ifungwa tayari. Turagaruka rero uko situation imeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imipimo byamaze gufatwa, dufite report ahangaha. Turagaruka ndetse no kuba bakekwa kuba barahuye n'uriya munya Ebola cyangwa se uriya murwayi wa Ebola, uko bamaze gukusanywa, uko bangana imibare yabo. Turabigarukaho turebe ndetse n'inzego zibishinzwe icyo ziri gukora kugira ngo barebe niba bashobora gukumira iki cyorezo cya Ebola. Turabigarukaho mu buryo burambuye. Nanone turaza kuba twerekeza muri Ituri, aho ADF nayo ititaye ku cyorezo cya Ebola, ikaba ikomeje mu by'ukuri gutera agahinda abaturage bo muri territoire mu by'ukuri ya Mambasa ndetse na Jugu. Turabigarukaho mu buryo burambuye. Ni nako kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kurekura kayabo k'amafaranga zihereza nk'inkunga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kurwanya iki cyorezo cya virusi ya Ebola. Turabigarukaho. Turaza kuba tunakomoza mu by'ukuri turaza kuba dukomoza nanone ku mirwano yabereye muri territoire ya Mwenga inakomeje magingo yanga mu bice bya Runtukuru, aho coalition igizwe n'ingabo za FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse n'abarundi bakomeje gushaka ukuntu axe ya Runtukuru bayigarurira. Mwibuke ko ahangaha AFC mu 23 yanze kuhava uko byagenda uko ariko ukose. Turabigarukaho ndetse n'andi makuru agiye atandukanye turi buze kugenda tubagezaho. Nizere
ko mwese mwamaze kuba muhagera tayari, mwamaze kuba mu by'ukuri mukanda kuri like, ndabizi kuko nicyo kibanze mugomba kuba mukora. Uramutse utaragikora nyamuneka ihutire kuba ukanda kuri icyo gikumbu kiri hasi, niyo like ihari. Subscribe kuba atarayikora ni ingenzi cyane kugira ngo n'ubundi be kujya bacikwa n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Munyemerere rero niba mwamaze kuba mubikora, amakuru yacu tube tuyanzikiye mu misozi miremire y'ahangaha muri Minembwe. Ku munsi w'ejo ni ibitero bitoroshye, ni ibitero bimaze mu by'ukuri Lawrence Kanyuka we yagerageje kugaragaza yuko ari nk'imperuka. We yaravuze ati ni apocalypse, ni imperuka mu by'ukuri irimo abaturage barimo barahura nayo, nakaga gakomeye cyane kuko ngo ntibisanzwe. Aya makuru rero atugera akatubwira ko ku munsi w'ejo drone zishaka gusenya ku rwego rukomeye cyane hitwa Gakenke. Amakuru atugera akatubwira ko amazu yaho cyangwa se kubera ko nta baturage bagihari, 70% y'amazu yose yamaze gusenyuka. Ntabwo twakwizera tuti intambara ishobora kuzarangira abantu ngo basubire mu mazu yabo, n'ukongera kujya gusana bundi bushya kuko ikitwa drone kamikazi ziraza zikarasa, kiti 6 zikaza zikarasa, hanyuma ubundi iyitwa CH4 rurangiza ikaza nayo ikarasa. Ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba yarashe Gakenke CH4 iharasa amabombe ageze muri 5. Mbere yuko irasa ni zindi drone nanone zari zarashe, zari zaje ziyata Irundu, zirongera zirasa nanone Gakenke, zirongera ziragenda. No kuvuga ngo amakompara ijoro ryari ryakeye ryo ku munsi w'ejo ryari ryarashwemo, muri iryo joro yarashwe amakompara ageze kuri 16. Murumva ko mu by'ukuri rero baharasa umusubirizo ku rwego rukomeye cyane, ndetse muri axe ya Gakenke bashaka kuyirimbura burundu kuko ikaringiho twavuga ko magingo yangaya na za Madegu ari ahantu bamaze gusa nkaho barangiza. Gakenke rero bakaba basa nkaho nayo bashaka kugira ngo hasigare ntanzu n'imwe ihari, ni muri objectif yabo. Mu gihe cyo rero drone yarasaga Gakenke ku munsi w'ejo n'Irundu, mu by'ukuri twabonye coalition tukibona Lawrence Kanyuka avuga ati ibitero by'indege bya Sukhoi byarakozwe, ibitero bya CH4 birimo birakorwa, ibitero bya drone kamikazi birimo birakorwa ahangaha mu Minembwe. Ati ni imperuka. Bakibona AFCM 23 itangaje, ubundi babandi bazi guhimba inkuru baragenda baravuga bati drone imaze kubombarda Colonel Mitabu Joseph ndetse n'abaeskoti biwe bose bararangiye. Nta gihamya, nta kibigaragaza, kandi noneho bo ntibanatena konte yo kumenya ngo mbese Colonel Mitabu adeployinze hehehe. Donc haba kutenir konte naire, bo bahise bavuga bati Colonel Mitabu amaze kuraswa na drone za FRDC. Ati nuko nguko benshi baragenda barabihanahana, birazunguruka kuri social media hose murabibona, ariko iki ngiki ntaho gihuriye n'ukuri, cyane cyane ko drone itigeze irasa muri axe Colonel Mitabu adeployinze. Colonel Mitabu adeployinze mu Ndondo, muri axe yo ku Ndondo, ndetse ugakomeza niwe warwanaga aho bita za Muramvya, niwe wari kurwana, ingabo ze nizo zarwanaga n'ubundi muri axe ya za Kajembwe, ingabo ze nizo zirwana. Doko axe ya groupement y'Indondo yose niwe yirimo. Urumva ko rero drone ntabwo ariho zarashe Gakenke ndetse zijya kurasa n'Irundu. Ibyo rero ntaho byabihuriye nawe. Mu by'ukuri icyo cyambere kikaba ari ikimenyetso kigaragaza ko kiriya ari ikinyoma n'umundi cyabaye fabrique na bya binyamakuru bikorera kuri murandasi bya leta ya Kinshasa. Ndumva uko niko kuri, ndetse na drone zacu tugerageze kubaza twaje gusanga mu by'ukuri bo ahubwo batanabizi, bavuga batese drone ko twamaze kubimenyera ko babirasa no kugenda babitagaguza yego bigasenya, bikaba bishobora guhura n'umuntu bikamwica, bikaba bishobora guhura n'umuntu. Mu by'ukuri urabona ko kuvuga ngo bararasa amadubu ntaho bayabona, nta defense zayo babona. Ubundi bo ikintu bakora gusa ni ukuza bagatagaguza amabombe. Ikindi kiyongereyeho ni uko urugamba rwo hasi rwo rwamaze kubananira, kugerageza kwambuka Rwiko itandukanya
Fizi ndetse na Mwenga byababereye ikibazo, barambuka bagasubirayo nabi. Ariko none amakuru akatubwira ko bashobora kuba bafite abasirikare ngo batakariye muri biriya bice, cyane cyane muri axe ya Gakenke na Karingi, bakaba barabuze ukuntu baza kubarekipera bakaza kurasa kugira ngo barebe niba Madu ashobora wenda guhunga, bagasa n'abasubiye inyuma, bakabona ukuntu baza kurekipera abasirikare babo bose bamaze kuzingirwa muri biriya bice. Ayo ni amakuru dukesha bagenzi bacu baherereye muri ya misozi, bakavuga bati niyo mpamvu bashobora kuba urugamba barugwimuriye mu kirere, bakaba bari gutagaguza amabombe mu byerekezo bigiye bitandukanye. Nayo rero nuko nguko bimeze, nimusanga aho bavuga ngo be Colonel Mitabo bimeze bite, ni ikinyoma cyambaye ubusa kidashobora kuba gifite aho gihuriye wenda no kuri, kugira ngo urebe niba wabihuzahuza, cyane cyane ko atayiyo axe adeployinzemo. Iyo ugira ngo wenda barashe koko ibi mu bice arimo, ushobora kuvuga uti wenda birashoboka ko wenda yaba yarashwe cyangwa se wenda hakanaraswa n'abasirikare biwe, ariko birumvikana ko ntaho ibyo ngibyo bihuye. Twihuse cyane rero duhite ahubwo dusimbukira n'ubundi ku musirikare wabo, nuvuga ngo iyo batakaje nabo bashaka kugira ngo bagaragaze ko n'abandi nabo batakaje. Yego ntawe usangira n'udakoramo, mushobora kurasana, bamwe bagatakaza n'abandi bagatakaza, ariko igihari nuko Colonel Mitabo baba batakaje ku bindi, ariko we arahari neza cyane. Hanyuma twihuse cyane duhite dusimbukira ku marira akomeye cyane ya koalisiyo nyuma yo gutakaza umwe mu basirikare babo ukomeye cyane ufite ipeti rya majoro. Ni majoro uyu nguyu akaba yararasiwe ahitwa Mitamba. Yego yarasiwe Mitamba ku urugamba rwari kuhabera, ahubwo biragaragara ko Colonel Mitabo ari we wamaze kumwivugana. Amakuru aravuga ko rero uyu nguyu ubusanzwe yitwa Kawerose Kitumaini, akaba asanzwe azwi ku izina rya Ndambira Auguste. Kawerose rero Kitumaini uzwi ku izina rya Ndambira Auguste, uyu nguyu akomoka muri teritware ya Walikare muri groupement ya Ikobo. Uyu nguyu ni umwana w'umugabo wari uzwi cyane nawe mu bantu baba mayimayi ba kera, akaba yitwa Kiwembe. Uyu nguyu ni umuhungu wa Kiwembe, uko bitaga Kiwembe akaba ari umuhungu we, akaba yitwaga Kawerose Kitumaini wari uzwi ku izina rya Ndambira Auguste. Akaba yarasiwe muri axe ya Mitamba ubwo habagaho imirwano y'abahuzaga na Twirwaneho ku munsi w'ejo ndetse n'ejo bundi. Ibi ngibi rero bikaba mu by'ukuri akaba ari amarira akomeye cyane, nk'uko twagiye tubibona bandika bati triste nouvelle, les FARDC vient de perdre un vaillant soldat encore au front. Niko bakomeje kugenda babyandika, tukaba twabiperereje rero. Uyu musirikare akaba ari we witwa akaba ari we ufite izina rya Ndambira Auguste cyangwa se amazina Kawerose Kitumaini. Ise akaba yitwa Kiwembe, akaba akomoka muri secteur ya Wanyanga muri groupement ya Ikobo muri teritware ya Walikare. Ngayo nguko rero murumva ko uru rugamba rukomeje kuba indyankurye ku rwego rukomeye cyane cyane muri Haut Plateau ndetse no muri Moyen Plateau. Munyemerere ahangaha tube tuhavuye, nubwo na n'ubu ngubu drone zaharamukiye, nubwo harimo hararaswa, gusa ku advancinga ku butaka cyangwa se force terrestre ntago zabaye zisa nkaho zibyihoreye, cyane ko babigerageje gatatu bikurikiranya ubundi bakaza kuribwa ku rwego rukomeye cyane. Rero niyo mpamvu babaye baretse urugamba rwo ku butaka bakaba barwimuriye mu kirere. Turagaruka rero tubabwira uko nanone situation zimeze, gusa ikitwa ikirere cyo mwabantu mwe kirimo kira nuvuga ngo n'abaturage cyansekeje. Umuvandimwe wambwiye ati twebwe ku munsi w'ejo bundi ku cyumweru ati drone yaraje irasa imbere y'urusengero, ati ntago byigeze bihagarika amateraniro, ati twarakomeje, ati nubwo ntawe umenyera kago, ati dusa nk'abantu bamaze kubyakira, ziraza zikarasa n'abana bakavuga ati dore ngo higitaye, ngo dore higitaye, bikagaragara nk'ibintu bamaze gufata nk'ibintu biraho, ariko kandi bigaragara ko ari ubugizi bwa nabi n'ubundi bukomeje gukorwa na leta ya Kinshasa. Twigarukire rero muri plane naho ntago byoroshye. Umunsi w'ejo nibwo nababwira ko hari havuzwe ko umuhanda wafunguwe, ariko sibyo, siko byagenze. Igihari rero ni ikihe? Coalition ya Wazalendo mu by'ukuri cyane yibumbiye mu kiswe Force Speciale. Iyi ngiyi murayizi, yobowe na Delphin Kalembe Ngoma Nzito na Meshake na General Autoproclame Meshake ndetse na Omar na Mutaga. Abangaba nibo bayoboye iyi Force Speciale iri muri Plaine de la Ruzizi. Makuru dufite kugeza magingo ya nuko uwitwa
Kashindi Dunia generali komanda 33e region militaire yatanze itegeko nkunze kurigaruka, aravuga ati mwebwe wazalendo mugomba gusubizwa inyuma mukagenda mukajya aho bita Kabunambo ndetse na Runingu, akaba ariho mwikusanyiriza, mukaba muretse ibirindiro kuva Sange, Ruberizi, Mutarure, Bwegera, Ruvungi, hose utwo duce twose tugakontororwa na FRDC anatanda yuko mukorerwa recensement, bakaba recensa kugira ngo muzagire icyo mubona kijyanye n'amafaranga. Abangaba rero bahise babona ko ari umutego uyu mugabo arimo arabatega, atuyungu arimo aratwirukana ku rugamba, ndetse banandika n'impapuro ndende, nagiye mbigaruka ku buryo burambuye. Ubu rero bigeze kuki? Nyuma yuko abangaba ku munsi w'ejo nibwo bakoze ngo inama ikomeye cyane, baza kuvuga ko ngo batari mu byemere, babyanze ngo ku buryo bugaragara, ngo ndetse n'ingabo z'abarundi zibafashije cyangwa se zibashyigikiye ngo kutemera gusubira inyuma, ngo kuko ngo ari uguhereza umwanzi opportunité. Ngo twebwe turi muri RAD, turi muri Réserves Armées pour la défense de la patrie, tugomba kuba turi hamwe na FRDC aho yaba iri ahariho hose, ntabwo tugomba guhezwa ku byo FRDC igiye gukora. Abangaba birukanwe kubera gushyira ama barriere menshi agiye atandukanye. Abangaba rero bakaba barahiriye ngo uyu nguyu bakaza kurwana nawe, bavuze ko banze kuvamo ku gahato, ahubwo bari bushinge defense kuri buri gace, yaba Bwegera, yaba Mutarure, yaba Ruberizi, yaba Sange, yaba Ruvungi, hose bagomba kuhashyira ibirindiro ngo batitaye ku byo komanda region 33e region militaire arimo aravuga. Ibintu biraza kubyara iki? Mwabantu mwereka tubihanga amaso turebe niba koko uyu mugabo Dunia ari buze kuba nka General Gasita banze agahunga akagenda muri ambulance, ndetse n'abandi bagiye birukana ugasanga ibintu byakomeye. Turabigarukaho n'ubundi kadukomeze tubihanga amaso. Ziwazalendo uyu munsi zishobora kuza gukozanyaho na FRDC igihe bari buzibwiye ngo zisubire inyuma, zikanga zamaze gufata umwanzuro wo kutemera gusubira inyuma, byose ntabwo biri buze koroha na gato, baraza kurasana ndetse birangire bamaranye. Hanyuma tuvuye ahangaha n'ahandi turahita twirukanyira, turahita dusa n'abasubiye inyuma muri axe ya Mwenga. Amakuru dufite nuko ku munsi w'ejo abantu batatu aribo bapfuye muri Mwenga, cyane cyane ahitwa Kamituga. Kamituga ku munsi w'ejo 16, ku munsi w'ejo tariki 18, mu by'ukuri ni abantu ariko ntabwo bishwe, barashwe, ubona barakubishwe n'inkuba. Asore batatu kabisa aho bita Kabukungu ku rusengero rwa Methodiste, anga akaba ari muri Mwenga, bakaba barakubiswe n'inkuba. Cyakora hari ibibazo n'ibindi ntibibura kweri. Abona Generali Kashindi kwenye mitingi kwenye grupema Itara Ruvungi ametoa ujumbe wa kuishi pamoja bila ubaguzi wote. Uyu generali ntabwo ari kumvikana na wazalendo, bari kubwirwa ko bagomba kuva ku mirongo y'imbere. Ubu wazalendo banze, bavuze ko barashinga defense ku gahato aho bashaka. Nayo ngayo navugaga. Kamitugaho ndabona ari inkuba yabakubise pe alerezame. Hanyuma andi makuru dufite wazalendo muri Mwenga ahangaha, amakuru atugera tubwira ko ngo bamaze kwishyira hamwe, ngo hamwe n'ingabo z'abarundi yemewe ngo na Special Force Hibu Urgent. Les FARDC et wazalendo tayari washajiunga pamoja huko pande za Kasika, wanakuja kuupiga adui pale Kasika na kugomboa Bukavu hadi Goma. Je, wataweza? Aba ntabwo biri buze kuborohera, niba ari wo mugambi wabo biraza kubagora cyane ku rwego rukomeye cyane. Ibi nabyo reka tubihanga amaso turebe iyo naho birimo birerekeza. Gusa ku munsi w'ejo mu nkengero za Parike Nationale Kauzi Biega 24 zarashize amasasa ari kumvikana cyane cyane muri axe ya Chivanga ndetse na axe ya Bugurumiza, Ranga ndetse na Mbayo. Amakuru akatubwira ko none FCM 23 n'umundi biri kurangira ibafungiranye, yababujije kupenetra, ariko kira kibambasi cyambayo bamaze kuba bagipenetra bagipfumura, bakaba baramaze kuba babegeza muri Parike Nationale ya Kauzi Biega. FCM 23 n'ubundi ikomeje kugaragaza ko
abangaba bari muri parike ya Kahuzi-Biega barimo FDLR cyo kimwe nizakoze amahano muri santere ya Bambo nkuko Lawrence Kanyuka ku munsi w'ejo yabigaragaje, aho baje kwica umuturage bagashimuta abandi baturage babiri. Nkeka ko abakurikiye amakuru yacu twamaze kubibabwira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma tugarutse gatoya ku bijyanye n'iki icyorezo, General autoproclamé Mukamba Iyaka François Vumbi Yoka alerte sur le renforcement de plusieurs militaires M23 sur l'axe route nationale numéro 2 ainsi que sur leurs objectifs de récupérer le territoire de Mwenga en province du Sud Kivu et progresser vers Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika et la province du Maniema. Il souligne également qu'il détient des preuves selon lesquelles certaines autorités militaires et administratives auraient déjà reçu des pots de vin et trahi leur mission. Uyu nguyu ngo ni generali autoproclamé witwa Mukamba Iyaka François ukorera muri Mwenga. Uyu ni nabwo nanamwumva, nzi ko muri Mwenga hakoreraga bitwa abagenero autoproclamé bagiye batandukanye, ariko ubiyumvikana nawe n'undi mushya yanditse avuga ati FCM 23 irimo irikusanya ku rwego rukomeye, ati ishobora ku advancing ikadufatana Mwenga, ati kandi ntabwo izahagarara Mwenga, izakomeza ijye muri Tanganyika ifate Kalemi, ati nimara gufata Kalemi ntabwo izasiga ako kanya province ya Maniema. Atandi makuru mashya ngewe mfite, ati nuko hari abasirikare ba FARDC bari muri ibi bice bamaze gufata Kabitugu kwa, bamaze gufata Pont de Vin, bamaze gufata Kayoga ko kugira ngo bazabererekere AFC mu 23 ya advancingane muri ibi bice. Uwo ni General autoproclamé nyuma yo gukubitwa muri Runtukuru agakubitirwa Kasika, yamaze kubona ko imbaraga zamushiriye. Murabyibuka yo imbaraga zamaze kubashirira bakabona hariho avance za AFC mu 23 bagira batyo bakavuga ngo bane plan ginsi yiko gitsisha pangiwa ni ivi. Ngaho nguko rero nuko guko situation navuga zikomeje kugenda ziitwara. Hanyuma andi makuru dufite magingo yangaya iyo ndimo kubona ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya ku munsi w'ejo, ariko hari igihuha kivuga ko Trump ashobora kuzagira muri Kongo tariki mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka, bashobora kuzasura Kongo, igihugu cye cya kabiri tusigaye tubona ko yamaze kugihabwa mu buryo bwa nyabwo. Hanyuma ndabona n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kuba itanga imfashanyo ya miliyoni 13 z'amadolari, 13 millions de dollars, ngo zigomba guhita zinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu masaha 48 ngo kubera iki cyorezo cya Ebola. Makuru akaba avuga ko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi zikaba zisa nkaho zahagaritse ibijyanye n'amaviza ku gihugu cya Uganda. Birumvikana na Kongo nuko biri bugende bitewe n'iki cyorezo n'ubundi, nabona ko rero ari akaga gakomeye cyane. Hanyuma Washington ikabivuga ko n'ubundi ishaka gutanga 250 millions de dollars bazagabanya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakaba harimo 1.8 miliyari yavuzwe kuri tariki 14 azahabwa OCHA. Murabizi ko OCHA ni ryo shyirahamwe rigenga imiryango y'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murumva ko ari uko nguko situation zimeze. Hanyuma munyemerere ngaruke kuri iki kinyagwa mu by'ukuri cyamaje kuba gititiza aka karere duturiye. Amakuru atugera tubwira ko rero Ebola mu mujyi wa Goma ahangaha Alliance Fleuve Congo yamaze kuba igaragaza uko ubu burwayi bwifashe muri uyu mujyi. Ubwo bwifashe bute? Makuru yavuga cyangwa se mu bice biri libere ariko cyane cyane urumva ni mu mujyi wa Goma, ariko dushobora kuza kumva ko hari abari bavuye ku munsi w'ejo Beni na Butembo barahagarikwa babwirwa ko batagomba guhita baza mbere yuko bapimwa ndetse bakabanza bashyirwa no mu kato. Amakuru atugera yaravuga ko rero iyi Ebola
ku munsi kugeza amagingo aya ngaya hamaze gufatwa ibipimo 189 mu mujyi wa Goma, cyane cyane abakekwa ko bashobora kuba barahuye, abantu bageze kuri 189 bakekwa ko bahuye n'uriya mugore urwaye, ndetse mu by'ukuri n'abageze ku kiriyo hariya muri axe ya za deux lampes, ikiriyo cy'uwo muntu wari wapfuye. Iyo maiti be yenye balitoshaka Bunia, kuko ni umurambo bavanye Bunia barawuzana bawugeza mu mujyi wa Goma baje kuwushyingura, kuko akavuga ko uwo murambo wari wishwe na Ebola. Uwo mugore we rero akimara kuwushyingura nawe yaje gufatwa n'uburwayi, aza kugaragaza ibimenyetso. Byumvikana ko rero abantu bahuye baba ari benshi cyane, bashobora kuba baranduye. Abantu bageze ku 189 rero nibo bamaze gufatwa, bamaze kujyanwa muri karantene. Makuru akaba avuga ko bamaze gupimwa bageze, hari echantillon 22 zamaze koherezwa muri Institut National de Recherche Biométrique ikuriwe na Jean-Jacques Muyembe. Makuru akaba avuga ko rero abangaba muri aba bantu 22 biravugwa ko abageze muri 5 muri 22 bamaze kugaragaza ibimenyetso bigaragaza ko ari bazima, yuko batarwaye, mu gihe abandi ubwo rufata 22 uvanemo 5, ubwo abandi basigaye 10 na bangahe bikaba bigaragaza ko hakirindiriye ibi resulta zayo. Urumva ntabwo ari danger cyane. Niba abantu 180 barashizwe muri karantene, 22 ibipimo byabo bikoherezwa Kinshasa, muri bya bindi 22 bya bipimo 22 byajyanywe Kinshasa muri laboratoire, ibipimo 5 bikaba bimaze gusohoka bigaragaza ko ari bazima muri ba bandi. Urumva ko baramutse baravende, baramutse ari negative, bose basohotse ari negative, byaba ari byiza. Urumva ko icyorezo baba bagerageje kukimetereza, abantu bakaba bagira esperance yuko iki cyorezo gishobora guhagarara. Hanyuma sheferi ya Babila Babombi n'ubundi yongeye kurizwa n'ibitero n'ubundi bya ADF Naru, aho abantu bageze muri 4 biciwe mu gace ko bita Ntombilo, abandi 5 nanone bakicirwa hitwa Malindi. Bikaba byiyongereye ku bandi bantu baburiwe irengero bageze kuri 4 ahitwa Karwenzori n'ahitwa Sinai. Ibingibi rero bikaba bimaze gukorwa, bikaba bikomeje gukorwa na ADF Naru n'ubundi muri territoire ya Mambasa, nkuko amakuru ya societe civile akomeje kugenda tugeraho. Ituri iricwa na Ebola, ikicwa na ADF Naru, ikicwa na Codeco. Kumva ni ikibazo gikomeye cyane. Iyi ntara nayo ikeneye ubutabazi buri particulier. Ariko nujya kubona uwitwa Ruboya Musengeri arimo arazunguruka n'abasirikare be gukora mucaka ngo amahoro yaragarutse, ntabwo uziyumvisha ukuntu abantu babayeho mubwo bwoba bwo muri territoire ya Ituri. Bashimire cyane rero, nze kongera kugaruka mu yandi makuru turaba tubafitiye. Amakuru yacu murabizi nakagaruka, dusubire mu kanya. Bye bye.